Хвалим Тебе, Пане, прославляем, сносим гору своей руки, прославляючи Тебе, великий Ты, полный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой, великий Ты, мощный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой. Хвалим Тебе, Пане, прославляем, прославляем, сносим гору своей руки, прославляючи Тебе. Хвалим Тебе, Пане, прославляем, прославляем, сносим гору своей руки, прославляючи Тебе, великий Ты, мощный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой, великий Ты, мощный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой. Хвалим Тебе, Пане, прославляем, сносим гору своей руки, прославляючи Тебе. Хвалим Тебе, Пане, прославляем, прославляем, сносим гору своей руки, прославляючи Тебе, великий Ты, мощный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой, великий Ты, мощный величий своей, кто сравняется с Тобой, кто сравняется с Тобой. Світло життя освяти мою тімру, оздорови серця срок. Милость Твоя досягает неба, правда Твоя высший ссор. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы, Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты.
світло життя, освяти мою тімру, оздорови серця зрок. Милость Твоя досягає неба, правда Твоя выше сон. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Ты один и верный, Ты один и вечный, Ты один и годный славы. Ты один и славный, Ты один и Пан мой, Ты один и Бог мой, только Ты. Кожний, хто чує слова сі бой, най прийде до Бога, криниці святла життя, най зникнуть всі страхи, покути всіх своєю любов'ю, Бога оздоровляє нас. Дух Святий прийди, 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 Дух Святий прийди. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас этой святой мши молимся и просим Бога Всемогутного за души чистцовые, нехай Пан Бог одарить их радостью життя вечного. Так само в наших молитвах успомним и попросим Божией ласки, опеки Маті Божией для Александры и ее народженной дочушки и Арины. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня.
Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вічного. Амен. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку пушний, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш праворучий цар, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі, Бога Отця. Амінь. Молимся. Пане наш Боже, ученикам мы с радостью Тебе служили, бо только у самоотданном служении Тебе, Створителю всего доброго, мы можем знайти тривалое и полное счастье праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амінь. Читання книги пророка Даніеля. Повстання у той час. Повстання у той час Міхал, князь великий, який стоїть для оборони синов народа Твайго. І надыйдзе тяжкий час, якого не було з того моменту, коли почали існувати народи, аж до гэтай поры. І ў той час збавіцца народ Твой, кожны, каго знойдуць запісаны ў кнізе. І многія з тых, хто спіць у пыле зямным, абудзяцца, адны да вечнага жыцця, другія на вечную ганьбу. І тыя, хто мудры, будуць зяць, як свяцілы небасхілу, а тыя, хто навучыць многіх справядлівасці, як зоркі на вечную вечнасць. Гэта Слово Божае. Заховай мяне, Боже, бо на Тебе
Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй, кіліха майго, ён лёс мой трымае. Пана я маю заўсёды перад вачыма, ён праваруч мяне, я не пакіснуся. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца, весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй в адхлані, і не дасі святому Твайму бачыць тление. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Ты дорогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Тобою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Заховай мяне, Божа, бо на Тебе спадзяюся. Читання послання до Габрэяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног ягоных, бо ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзесь прабачэння грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте весь час і моліцеся, каб ви могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус сказав своїм вучням: «У тыя дні, пасля таго уціску, зацьміцца сонце і месяц, не дасць святла свайго. І зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілай і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў і ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведаеце, што блізка лета, так і вы. Калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведайце, што блізка ён пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не міне пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той, або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец. Гэта слова Пана.
Дорогие браты и сестры, словы, якія прамаўляе сёння да нас Христос, про тое, калі прыйдзе дзень, прыйдзе хвіліна, Ён кажа, не анёлы ў небе, не сын, а толькі Айцец пра гэта ведае. Словы, якія даюць нам натхненне, бо, як вы ведаеце, сёння шмат распаўсюджана рознага у розных сродках масавага пераказу пра тое, што вось канец света, вось праблемы наступяць, вось там вайна, трэця мировая, чацвёртая, яшчэ нешта, вось бойцеся, палохайцеся з усяго гэтага, бойцеся, такое застрашэнне кожнага з нас. І мы ўжо чытаем усё, думаем, што вось зараз нешта наступіць, зараз нешта будзе, зараз вось канец света будзе, як будзем жыць, што будзе, калі будзе. Але Христос адказвае на гэта пытанне ясна і коротка. Не анёлы ў небе, не сын, а толькі Айцец. І мне выдаецца, што гэтага дастаткова, каб мы жылі вераю, жылі так, як нас вучыць Езус Христос, каб мы былі не то што спакойныя, бо спакойныя мы ніколі не будзем, заўсёды павінна ў нас быць нейкае такое натхненне, бо Христос таксама і сёння праз Евангелие гаворыць, у тыя дні, кажа Христос на пачатку, у тыя дні пасля таго уціску зменіцца сонца і месяц не дасць святла твайго, і зоркі падаць будуць, і сілы нябесныя пахіснуцца. Што гэта значыць, гэтыя словы? Значыць, нешта адбудзецца даволі такое вялікае, якое будзе прадказваць таго, што прыйдзе Сын Чалавечы. Значыць, нешта адбудзецца. Поэтому гэта дае нам такое натхненне, што каб мы жылі вераю нашаю. Бо мы прыходзім да касцёла, каб выказаць нашу веру, каб выказаць нашу надзею, каб выказаць усё тое, што мы адданыя Езусу Христу. І вось Христос натхняе нас, будьце, чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні хвіліны, калі Сын Чалавечы прыйдзе, чувайце. Сын Чалавечы прыйдзе для кожнага з нас у свой час, для аднаго сёння, для другого заўтра, для трэцяга послезаўтра. Паважаныя, пагэтаму не толькі мы павінны думаць, што вось нешта будзе такое адно для ўсіх, але будзе таксама нешта партыкулярнае, гэта значыць для кожнага асабістае спатканне з Езусам Христом, як нас заўсёды вучылі ў тэалогіі, што будзе две парузіі, парузія асабістая, парузія масавая. То есть усеагульная парузія, это значыць аб'яўленне Езуса Христа. Асабістая, это для кожнага з нас, калі мы спаткаемся з Езусом Христом і будзем асуджаны, кожны з нас па аддзельнасці, то есть суд Божий, які не адбываецца адразу для ўсіх. Бо нават пры той масавай парузіі, калі будзе уваскрасенне з мёртвых для ўсіх, все равно будзе суд Божий для кожнага з нас аддзельна. Для кожнага аддзельна. А потом, як кажуць, уваскрасенне памерлых пасля суда Божага аддзельна для кожнага, уваскрасенне памерлых для ўсіх, каб усе бачылі, хто, дзе і калі, кажуць, знаходзіцца, бо таксама выявіцца ўсё тое, што мы і думкаю, і словам, і ўчынкам нашым калісьці і дзесьці зрабілі. Дорогие браты и сестры, апошнія дні, якія мы сёння перажываем перад пачаткам новага літургічнага года, заканчэння новага года, заўсёды даюць нам такое натхненне, каб мы падумалі, што вось нашае жыццё прыходзіць да пэўнага этапа і распачынаецца аднова ад пэўнага этапа. То есть таксама і новы календарны год. Мы заўсёды вспоминаем новый календарны год, дзякуем Пану Богу, што мы яго пражылі пэўны гэты год, і дзякуем за тыя ласкі, за ўсе дабрадзейнасці, якія мы адчулі на працягу гэтага года. Але таксама просім
Дзякуем за сёння, за гэтую хвіліну, якой мы знаходзімся, але і просім таксама за тую будучыню, якая таксама наступіць. Гэта календарны год, але для нас, вернікаў, есть літургічны год. Што значыць літургічны год? Мы проживаем, мы живем нашей верой, згодна з нейкім працэсам, які называецца літургічны год, які распачынае падрыхтоўкай да нараджэння Пана нашага Езуса Хрыста, і гэтую хвіліну, якую мы называем падрыхтоўкай да нараджэння Езуса, мы называем адвентам. Затым час нараджэння Пана нашага Езуса Хрыста, які мы перажываем таксама узнёсла радасна, бо гэта радаснае свята для кожнага з нас, нараджэнне Хрыста, бо прыйшло збаўленне для нас. Прыйшла хвіліна, калі мы разумеем, што мы жылі на гэтым свеце, што ўсё чалавецтва жыло на гэтым свеце недарэмна, затым час, але затым таксама і свята ў Васкрасенні. Самае галоўнае свята для ўсяго хрысціянства. Калі бы Христос не воскрос, то вера бы нашая была дарэмнай. І мы сёння сабраліся, каб паказаць, што наша вера не дарэмнай. Мы сабраліся сёння ў касцёле, каб аддаць пашану Пану нашаму Езусу Христу, які ўтоены ў найсвяцейшым сакраменце. Каб такім чынам паказаць, што мы шукаем Божай ласкі, якая неабходная для нашага збаўлення, бо так вучыць наша хрысціянская каталіцкая вера. І я, дарагія браты і сёстры, хочу падкрэсліць гэтае слово «вучыць нас хрысціянская і каталіцкая вера». Што значыць вучыць нас хрысціянская? Паважаныя, мы пражылі, як бы можам, я мяркую, што ўжо перажылі такі час, калі для нас была вера, і было такія две веры, называем польская вера і руская вера. І гэта такое было для нас, я не ведаю, мы жылі як у нейкім стрыжні таком, што вось гэта так і гэта не іначай. Цяпер перайшлі з гэтага ўзроўня разумення нашай веры па нацыянальнасці, перайшлі на ўзровень чуть-чуть рэлігійны. Што значыць чуть-чуть рэлігійны? А это уже мы называемся католиками, например, православными. Это таки уровень больш-менш религийный, але это не значит, что мы перешли до нашей веры, бо наша вера – это вера у Иисуса Христа. Христос – основа нашей веры, мы все идем до Христа. Это мы повинны зразуметь вельми добра и ясно. Кто бы мы ни были, коли мы говорим, что Иисус Христос, Иисус Христос, и есть хоть один образ в нашем доме Иисуса Христа, мы говорим, это русские образы, это польские образы. Еще до сегодняшнего дня, может, часами говорим. Нема польских, нема русских образов, дорогие братья и сестры. Нема. Есть образы Иисуса Христа. И мы повинны усвядомить себе, что мы верим у Его. И это основа, что мы христиане, перш за ўсё. Христиане, это слово повинны запомнить, бо мы живем согласно вучению Иисуса Христа. Бо сегодня вельми часто, поважанные, такое, вось, мы там похрестили, але ж мы хоть и католики, але похрестили там. Але не выховывается этот человек там згодно с верой у Иисуса Христа. Тут вельми галоўнае. А Христос сказал, кто споживает мое тело и пье мою кровь, мое житье вечное. И он не сказал, что споживает там тело патриарха там нейкого, чи папы римского нейкого там те что. Але мое тело, то и мое житье вечное, дорогие братья и сестры. И он не сказал этого, але мы повинны звернуть увагу на особу Иисуса Христа у нашем житті. И робить все, что сказал Иисус Христос. Не там сказал это, бо мы вучим, хоть и кажут, мы належим все с вами до римско-католицкого веровызнания, але мы читаем и вучим так, как Иисус Христос сказал, а не кто інший.
То есть вучым, як Иисус Христос. И поэтому мы повинны зразуметь вот эту одну правду и вельми важную, что Иисус Христос стоит у центре нашего життя, центре нашей веры. И Он завсёды успоминал нам, ці ты веришь, что я тебе так учиню. И Он не говорил, что ты веришь, что там тебе ксьонз так учинить, ці біскуп так учинить, ці там батюшка так учинить, ці ще хто учинить. Не, я тебе так учиню, так сказал Иисус Христос, поважанные. И мы повинны это запомнить раз и назаўсёды, что Иисус Христос у центре нашей веры. И колисти хтось где-то там похрещенный есть, то мы отказные, каб гэты человек пришел до Иисуса Христа, а не каб застаўся там недзе сбоку и пошел в пекло. Бо у пекла пойти 100%. Коли не прямая тела и крови Пана нашего Иисуса Христа, пойди у пекла человек. И это мы повинны зразумець. Я не знаю, коли гэты бетон, можем так назвать, можно у житті пробить еще. И чим, яким молотом это разбить можно. Коли человек так разнуть, бо сами слухаешь и думаешь, ну, люди, вы, все в порядку, чи не все в порядку. А мы похрестили там, похрестили, молодцы, але виховуйте у віри християнської. У якої ще віри можна виховувати чоловіка? Ви бачите, коли ласка, яка віра може бути? Є віра там мусульманська, язичська, буддійська віра. У якої, коли похрестили у ім'я Ісуса Христа, виховуємо у віри християнської, что придумовывают себе часами. Вот это мне диву даюся гэтаму всему. Что человек придумовывая, чего человек часами шукая у гэтым житті и до чего он хочет дойти. Коли ласка, вось тебе Христос, гляди на Христа, как человек зразумел, что Бог один, але у трех особах, Бог Отец и Сын и Дух Святый, как человек зразумел, что Иисус Христос есть сапраўдным Богом и сапраўдным человеком, и это зразумець трэба так само у нашем житті, бо по-іншаму немагчыма, калі ты не веришь, что Христос сапраўдный Бог и сапраўдный человек, грош цена твоей веры. Грош цена, абсолютно, дорогие братья и сестры. Поэтому задумаемся. Коли ты не веришь, что там патриарх, там, чи папа римский, там это, так это же твоя справа, вер, не вер. Это, от гэтага збаўлення твайго так много не залежыць. От гэтага не залежыць, бо трэба верыць у Иисуса Христа. Але мы знаем, что Святый Отец, Папа Римский есть и з'является сегодня символом единства усяго Костёла, то мы, як верники, католики, в это верим, что мы вызнаем это все, и что Костёл католицкий вучыць неомыльно верить нас у Иисуса Христа, ни у кого іншого. Это мы так само вызнаем. Але цель мета наша и цель – это Иисус Христос. Мы это повинны зразуметь. Поэтому жадаю кожному з нас, каб мы это зразумели до конца и усвядомили себе это, дорогие браты и сестры. Усвядомили, и коли нехто нам нечто говорит, что там, это там, або так хотели, бо так же, плевать, хотели, жадали, до Иисуса Христа треба, збавиться треба. И конец, и хотение там нейкого жадания, нейкого, чи верить, не верить, нават уваги не звертайте. Коли треба посвариться, посваритеся. Коли треба выслать далеко, вышлите их далеко, так, как не вернулись. Поэтому довести человека до Бога треба, а не там соблюдать некие, там, я не знаю, правила, чи не правила, бо тому человеку. Это дьявольские правила, можем так сказать. Дьявольские. Поэтому будьте завсёды спокойные. Ведите завсёды до Бога тых, кто близко нас, бо мы хочем, каб яны дошли до збавления. Коли они не дойдут до збавления, то будут у пекле. Коли они не споживают тело и не пьют крови Иисуса Христа, дойдут до пекла. Кто споживая мое тело и пье мою кровь, мае життя вечно. Это запомните раз назавсёды. Вы пришли тут, каб прославить Иисуса Христа в Найсвятейшем сакраменте. Мы пришли тут, каб так само разом с Найсвятейшей Богородицей отдать хвалу Иисусу Христу, каб просить ее заступництва. Мы радуемся, тешимся, веселимся,
што есть такая великая апека над кожным з нас. І гэта для нас не толькі радасць, але гэта натхненне ў нашым жыцці. Гэта таксама наша дапамога, гэта Божая ласка. І няхай Пан Бог заўсёды будзе праслаўлены. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, адораныя надзеі вечнага жыцця, узнесем нашыя малітвы да Бога, які прагне шчасця ўсіх людзей. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў людзям надзею збаўлення. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе народамі, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Папросім Бога Усемагутнага за тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая ўдзельнічае у лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Цябе просім. Молімся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Цябе просім. Просім таксама за душы ў чыстцы церпячыя. Няхай Христос Пан адарыць іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Просім Божай ласкі, апекі Маці Божай для Александры і яе народжанай дачушкі Арыны. Цябе просім. Малюся аб святло Духа Святога, сілы, моцы вытрываць у выпрабаваннях для ўсіх несправядліва асуджаных, асабліва для святароў. Цябе просім. Божай ласкі для ўсіх нашых ахвярадаўцаў, а таксама для ўсіх людзей, якія прыходзяць нам дапамагаць пры раскопках. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях для вырашэння нашых штодзённых праблем. Цябе просім. Просім Цябе, Пане, выслухай нашыя просьбы і ўчыні, каб мы умелі прыняць Тваю дапамогу праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Дайце.
заўсёды, і тамаю серця пагляді, ты любов моя адзіная. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу я ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Ласкавый Отче, нехай ахвяра, якую мы Тебе складаем, навучить нас жить для Тебе, и да поможет нам досягнуть вечного счастья. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з духом Твоїм, Угору серці. ми до Бога. Подякуєм Пану Богу нашому. За правды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемогутны, вечны, Божа, Ты в своей милосердности так полюбил свет, что спаслал нам, як откупителя своего Сына. И Он стал подобным до нас во всем опроча граху. Каб Ты мог любить у нас тое, что полюбил своим Сыне. Раз Его послухмяность, Ты вернул нам дары своей ласки, якие мы стратили праз грешную непослухмяность. Тому за анёлами Иисусими святыми мы прославляем Тебе, разом з ими скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Заправды, Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, кабы до сходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костелом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего эти дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць келіх, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана.
Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целамі крывою Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Нехай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з Сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і усіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету. Милостиво прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Христа, Пана наша, праз яго дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святейся имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала на веки.
Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с духом Твоим. Это поеднание тела и крови по нашей Иисусу. Ранку Божий, ягаки береш на себе, рахи світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, ягаки береш на себе, рахи світу, змилуйся над нами. Baranku Boží, jaký bereš na sebe, rahy svitu, a daruj nás упокоим. Ось баранок Божий, ось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мое счастье в близкости до Бога, я сподяюся на Пана. Родильная хвала, могутность нам приня, благодаря, что створив сусвет, принизившийся мир, и остался для всех нас, таким малый апостый хлеб. Погляди, покорный Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар
взносить спів хвали, хвала Сину Божому. Тобі хор аньолов взносить спів хвали, хвала Сину Божому. Алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь, алілюя, алілюя, алілюя. Слава і честь. Молимся. Боже, узмоцненные сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, кабы Евхаристичная хьяра, якую Сын Твой нам наказал складать на успомин об им, повеличила у нас любовь до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, сядьте, коли ласка. 21 листопада у четвер успомин ахвярования Найсвятейшей Панны Марии. 22 листопада пятница успомин Святой Цицилии, Панны и Мученицы. Святая Цицилия является покровителем арханистов костельных и хоров костельных, поэтому будем особливым чином молиться за наших арханистов, за тех, кто спевает, за канторов, нехай Пан Бог благословляє им. 24 листопада неделя урочистость Пана нашего Иисуса Христа Володара Сусвету. То есть наступная неделя у нас Христа Володара Сусвету, або Христуса Круля. И праз 2 тижні розпочинається Адвент. То есть розпочинається новий літургічний год. Это для нас особливо. Ми розпочинаємо, як кажуть, час на нове життя, на нове. Бог дав нам магчимость розпочати Новий год. Занятки по підрихтовці до сакраменту конфірмації ці біжмування проходять кожну суботу у 18:00 у костелі. Есть трансляция на Ютубе, еще можно записаться, я прошу записаться. Планованная дата конфирмации бежмованием 2 соковика. 2 соковика, 4 это припадает как раз вторник, а 5 пост начинается, это попельная середа. Поэтому 4 еще святкуем Казимира, а там уже пост. Поэтому запрошаю тех, кто не был бежмованы, записывайтесь. Ну и кто не может прийти, ну, правда, есть такая махчимость, Ксенц Кирилл веде занятки. Вы, как ведали, Ксенц Кирилл является викарием парафии святого Яна Павла II в Минску, якой проборщом з'являюся я уже, наверное, годов 7, больше, чем у Столбцах. Больше, чем у Столбцах, понимаете. Поэтому там бискуп попросил, чтобы неким чином там дать штуршок этой парафии, бо там и земельный участок есть, и все, але так, все мертвым грузом стоит. Я ему говорю еще от початку, покуль Столбцы не збудую, никуда никаких штуршков давать не буду. На всякий случай начал в Столбцах другий костел будовать. Я думаю, как не спихнули, понимаете, так, а то скажут, иди. Я скажу, вот, не построю, еще куда пойду. Поэтому, но я поэтому помогаю ксензу, как бы он является таким викарием с будучиною, так, это сам. Я уже как старенький буду тут, у Коля Фабияна там где-нибудь, у каплицы ходить, молиться там, а он там молодым. Дорога старикам печет, так вот, поэтому будем.
Поэтому такие справы, ну это так из теории очевидного, невероятного. Так, 3 снежня, записывайтеся на бежмаванне, калі ласка, запрашаю, гэта вельмі важна. 3 снежня, дзень інвалідаў. З гэтай нагоды валанцёры парафіяльнай суполкі Карыта запрасілі на святую імшу ў 11 гадзін 5 снежня людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Пасля імшы для іх будзе арганізаваны салодкі стол у падвальнай зале касцёла. У парафіі аб'яўляецца таксама акцыя «Дары добро і міласэрнасць», якая патрабуе удзелу і дапамогі парафіянаў. Валанцёры прапануюць падрыхтаваць падарункі дзецям-інвалідам, якія наведваюць карэкцыйны цэнтр для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Запрашаем да ўдзелу ўсіх людзей добрага сэрца і даставім радасць дзецям, гэтым асабліва інвалідам, хоць якую невялікую радасць. Заўсёды яны вельмі радыя нас бачыць. І так заўсёды з радасцю, не можам так часта хадзіць туды, але вось калі там бываем, заўсёды такая ёсць вялікая радасць, якую мы бачым у вачах гэтых дзяцей. І таксама для нас вось тое, што мы як хрысціяне не пакідаем людзей у патрэбе, не пакідаем людзей ось у такой сітуацыі. Дарагія парафіяне, шчыра дзякую за вашыя ахвяраванні на працы, якія мы вядзём на месцы адбудавання дамініканскага касцёла, старога касцёла святого Казіміра. Мы адбудоўваем капліцу святого Дамініка, дзе калісьці спачывалі парэшткі слугі Божага айца Фабіяна. Бог усемагутны даў нам такую магчымасць адкапаць падвалы, якія вельмі добра захаваліся. І мы зараз папросту хочам закансерваваць гэтыя падвалы, забяспечыць, каб яны не знішчаліся. І мы да яшчэ такіх часоў больш суровых, то есть зімніх часоў пастараемся закансерваваць гэта ўсё, што знашлі, то есть палажыць такую пліту, як мы гаворым, над большай часткай гэтага ўсяго знойдзенага, пліту нулявога цыкла. Гэта значыць, што ўжо ад гэтага будзе далей будавацца ўсё ўверх, ось як падлога наша, напрыклад. Но хацелася падбудаваць яшчэ тыя скляпенні, якія былі ў капліцы, скляпенні ў падвале пад капліцай. Поэтому над гэтымі скляпеннямі мы ўзнесём невялікую, я не знаю, як назваць, такі палатку такую, зробленую спецыяльную, каб туды дождж не пападаў, і мы маглі там весці паціхоньку тыя працы па рэканструкцыі. А так усё остальное мы так забяспечылі. Мы нават столькі бетона на гэтай толькі нядзелі, на прошлай нядзелі, дзесьці больш чым 15 кубоў бетона ўлілі ў гэта ўсё. Вы сабе прадстаўляеце, што гэта значыць. Гэта вельмі многа, там сцены вельмі тоўстыя. Сцены ёсць самыя тоўстыя, 1,65 сантиметраў. Такія сцяна касцёла самого. Ну і сцены іншыя. Там даволі складаная канфігурацыя гэтага ўсяго. Поэтому я дзякую, хто прыходзіць дапамагаць, і прашу, можа, мужчын, каб прыйшлі, дапамаглі звязаць пліту з арматуры. Гэта найважнейшае. Чаму? Бо калі запросіш кагосьці, каб папрацавалі так адпаведную суму, як загнуць, так у вачах кружыцца тады ўсё. Поэтому я дзякую ўсім, што нашым парафіянам мы амаль што ўсё сваімі сіламі змаглі зрабіць. Гэта вельмі добра. Я гавару шчыра дзякую за гэта ўсё. Вось, у ларку у нас ёсць календар. Сёння у нас так, мы дзякую жанчынам, якія прыходзілі, асабліва мужчынам-то, і запрасіў, і падзякаваў жанчынам. Яны стараліся і парадак там навесці, як заўсёды, жанчыны, і так там пэўную такую далікатную працу зрабіць. Мы сёння выявілі амаль што вось там знайшлі парэшткі апределённых людзей, там выявілі, што сёння мне былі людзі, якія выявілі, што гэтыя парэшткі, там сказалі, што ўся сям'я была. Тое, што мы знайшлі, што яны падобныя, вельмі блізкія, вось па
пабудаванню коснай формы гэтых людзей. І магчыма, што тыя людзі, якія ахвяравалі на касцёл калісьці, якія дапамагалі будаваць касцёл фінансавымі сродкамі. Невядома, хто гэта быў, але больш-менш мы так многа і шмат ведаем ужо пра гэтых людзей, каго мы нашлі па тым, што мы знайшлі. Поэтому я дзякую ўсім, хто прычыніўся да гэтага, няхай Пан Бог благаслаўляе. У ларку у нас ёсць календар на 25 год, ёсць таксама часопіс Авы Марыя, 11 номер, вось такі часопіс з выявай Маткі Божай Барунскай, якая была каранавана біскупскімі каронамі у касцёле ў Барунах. Гэта вельмі прыгожая выява Маткі Божай суцяшэння засмучаных. Мы таксама ў нашым касцёле кожны год адзначаем гэту урачыстасць Маткі Божай суцяшэння засмучаных. Гэты абраз, які знаходзіцца, які нам аддалі, можам сказаць, з нашага касцёла, які дзесьці вісеў, ці ў закрыстыі, ці дзе яшчэ, але чалавек выхапіў з трактара, які вёз усе рэчы касцёльныя, каб дзесьці ў столбцах у кацельню, каб спаліць. Гэта ўсё выхапіў. Некалькі абразаў выратавалі, такіх невялікіх абразаў. Частку аддалі, частку яшчэ я ведаю, што ёсць у кагосьці дома. Поэтому мы маем такую магчымасць таксама мець тут у касцёле як бы еднасць з таго касцёла старога і той веры нашай, якую выказалі нашыя продкі. І мы сёння, дзякуючы ім, таксама спавядаем у Езусе Хрысце. Ведаеце, гэты абраз, прабачце, гэты часопіс Авы Марыя, ён прысвечаны 30-годдзі выданню гэтага часопіса, пачынаючы ад першага нумара Авы Марыя, і на іншых нумерам ёсць, так распавядае гэты часопіс. Людзі дзякуюць, але ёсць таксама вельмі цікавыя працы, альбо сказаць, вельмі цікавыя тое, што напісалі святары і сёстры законныя ў гэты часопіс у артыкулы. Вось адзін з артыкулаў «Ачысці вусны мае», пра гэта вельмі добры такі артыкул. Ведаеце, мы грашым словам нашым, мы грашым вуснамі нашымі, думкамі нашымі, учынкамі нашымі. Таксама, што тычыць каталіцкай прэсы ў 21 стагоддзі і іншыя. Даволі цікава. Заўсёды часопіс Авы Марыя дапамагае нам лепей і глыбей пазнаць нашу веру, лепей і глыбей. Але гэта таксама, паважаныя, добра, калі мы зможам падарыць альбо прынесці тым людзям, якія не ходзяць у касцёл, даць ім, каб пачыталі, што вельмі карысна, вельмі карысна. Вось гэта такія асноўныя аб'явы, якія хацеў сёння выказаць, а зараз атрымайце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокое Христа. Проставляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх,
якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адры ласка і хвалы алтара слугу Твайго отца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёй апекаю дапамагае нам зразумець знакі владарства нябеснага на зямлі і абараняй нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста Пана нашага. Ангел панський свіставав Пані Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вось я слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сналось телом и поселилось меж нами.
хваленый Иисус Христос.